isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mahilig a dumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak takayat kumet amang ngegan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngem oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin maget nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kamat. Mabana kaya bangkag bakit? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakit? Ken may sa, awan mo ti aramida kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, ah. Da kayo latan kadag iti ubing ti mapan makimisa bakit? Ikararagan dakto latan. Wen, ngam dumalatamat no si kaamis mo ti mapan ijay simbaan, Rudy. Wen matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talagang kami na naka-schedule itang aldaw di panagdalos ko. Iso ada kayo latan ti mapan makimisa. Di kagdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam day ta alakay. Wen, o sige, panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wen kanto, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namatag ka manan, Rudy. Saan matbagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Isa, nag-inom magmatbasitan. Malala. Sumrag ka talabaran ka. Itikas na. Maimunawan ka adagos. Agar mo sarkan. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ay, uwan bakit? Bakit di ta rin ingnak? Altaw mat gaya man. Ay. Ne, nagunagmat day ta na sinay bakit? Apay, adda ka di parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanin akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kantumag ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tungak. Tahel ti akbakit. Ay, isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalum anabartek ka asumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek.
Talaga kas na bakit? Agas nga rod matibang bannog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Baybay anak ka dilaang. Sa nabali, taday talaang matibisyok. Nagsarita kami kin ni Luisa di Kalman. Saan ka kanaw amaan-anawa, anak ko? Dahita ka diti makagapo. Iso nga imay kayo diti balay nanang. Umaydakman en sermonan. Isardeng mo nga minen ti panagin inom mo, anak ko. Parparigatem laeng ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakak kit di Agas laeng matibang bannog ako nada. Ay na, maangtad laeng iti sakit da itang arak. Nang runa kat kanayo ng matan ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilya ma. Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngamiti ka ano man. Saan ka nagkurang iti pamilyak. Itid ko mati pagrebangak kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawunan, adda akong dita, anak ko. Ang kaasyam mo ti bagim, Saan nga idaw-dawat, ang kasanungay no agsakit ka. Kasanun tulaangan ti pamilya, Rude. Sa nabali, tatantani mo ten agradwar iti kolehiyo dagiti apu ko yo, nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam, Rude. Matay nga ibagbagam, ay una ikan. Sa bali manon tinangiturungam iti saritaan ta. Ketuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tayo amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa, sa dinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni nanang. Napan ijay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape? Siya po natin agtimpla iti kapeyo, tatang. Sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga inkaman ayaban. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan nak talang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, ayawan kayam. Ada ba'y kati allowance mo, Atoy. At tapay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da ito'y. Nakamukan ni tita. Sangaribo amin tita. Katangan di kayat mo anak ko Dito mati para kini ading mo. Si kanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko Sapay kumata saan ka manen amabartek nga agawin. Unay kalakid din aya bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak natin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam laang ti pagininom mo iti arak. Iti kasta, mapadakkel tayo man mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka din dito'y basita balay tayo bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaan inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo.
May mayat matlaang kumaan mapadakkel tayo mabasit. Itikas na, nalawlawa ti pagnaudan tayo. Ala, wento bakit? Bareng makaurnong tanto. Basta di naklapdan iti panagin inom ko, ha? Tay sumet ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inkailuto da ito bakit? Nangalaam ka dagita asida lakay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito ay tinaala ti ramam. Wen. Adumot nga rod ang. Siyempre siyak pa iti kunam. Amok ngamin ti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo. Bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamitlaangan iti kolehyo. Kablaawan ka, Ronnie, anak ko. Agyaman ako unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatang. Ay na, di mon panunutan day ta, anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para iti buklem to a pamilya. Ito iti sweldo pa kahit... Pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iawat ko kan ka. San met ngamin mabalin na kag gastos. No kas nga sasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamat kuman. Nanakam magmagbagat. Ay na. Rugi anak mananakon-nakon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. At ayaman tawasan ng agsakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay nakasagana ako namatay. Bakit? Ay na, saan man akas ti ibagbagam, Rudy? Malahay dolin mo kitinti sweldo ko. Makamu ka namang i-budget iti dayta. Bakit? Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namatan ti panagbarbartek na. Sige, nanang. Bayan nyo. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada ngamin napatag nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok ngamin ti daddo maapas at ti dagami kasinsin. Ne. Apay nga ilako yo kasinsin. Kasapulan mi ngamin ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kasta ay ha. Wen,
Sikatin mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apangilakwan. Tapno da tayon tumatlaang ti agkakaaruba no bilang. Ay kayat ko akasinsin. Sayang mo't ngagpaiso tayo adaga no sabali ataw ti manggatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sabali. Ta talaga amasayangan ak. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. Adumat gaya man ti ornong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin, gatangak da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga gipatakdera kiti baro. Ngam di pa renovate mi. Isumit lang nga minaparehas ti gastos. Ilimod kung tupay lang iti asawak kan anak ko ti may papaniti balay kan lote. Sorpresa tuman ida. Agasam? Dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano lang iti na irugi. Ngamita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nanditaw. Panawan yun to tidaan abalayaw kasinsin. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaruba tayon ton kasinsin. Aywan kasinsin. Aging ga kadiita kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa ti may papaniti da ito'y abalay kasinsin. Wen, jak pa yung bagbagakan ko anak kasinsin. Kaya't ko nga minasurpresaan. Makla at tulakit di dayjay no ibagak abalay mi ti may patpatakter dito asidagyo. Aywan kasinsin. Saan to siguro ang mamatay? Wen nga rod Uray arte ti asawak. Amo na latama ti responsibilidad na kunanan taon kasinsin. Wana kasinsin. Pudno nga arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawid, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggao ak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, di nakagkan kan arakupon atani, agat-arak ka. Sorry bagat. Sana balita siya warakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Malawan nun. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanum ijay kusina, lakay. Sige, agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawak. Di nan nabailan tinapan iti silid mi. Jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silid mi apaman ang makariing.
Bigat gaya man. Awan mo't ni Rudy dito idami. Ay, nalabit asaanan ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo, tainikanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti baro anam nama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni Tatang! Ni Bea day dyan. Bumangon na kadagos. Tamapanak ijay salas. Ni Tatang! Saan ang makasao? Kasla marigatan nga gangas. Anya! Ay, Diyos ko! Rudy! Agring ka! Rudy! Tatang! 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 Sige! Gunggunin niyo si Amayo! Ringan niyo! Tinasayat! Itaray tayo lang in the hospital ni Tatang, Nanang! Pat ganda ka unay kadagiti anak talakay. Pangaasim talumapan ka. Agpaimbag ka tapno agdaden na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di. Lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko. Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayo nga agbantay iti bangkay ni Tatang, Nanang. Kayo pa'y mangan. Awan ganas ko amangan. Saan nga umunag timakan kanya? Nanang, amangan no ang sakit kayo. Iti saan nyo apan pandangan. Wanmat nga minanang. Kaya't yu kadita mangalak iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading. Ingka mangala iti kanan ni Nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan kamaten, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Di tayo mo't ninamnama akas to'y timapasamat ka ni Tatang, Nanang. Di naman tinalasatan ti pan nakaatake na. Nagsakit a panunutin, anak ko. Diyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, Nanang. Anya nga yun. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti Amayo. Nga oray ka na yun na mabartag. Oray kas jay na. Nadungulat na ka na tayo. Ngaman yan, tanatay matana di tayo napakpakadaan. Uwan nga ron. Ngabkas na kunakon. Mas apol nga awatan tayo ti amin, Nanang. Talaga siguro. Nga aging galangan ijay tintad ti Diyos abiyag ni Tatang. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti Amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin kan ka di amin. Ti pagayatam ti matumpal, Apo. Agyaman kami iti panang ipabulod mo kada kami iti nasingpet.
kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Sa may kumatatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakad kanwami. Nasakit ti kalaat nga ipupusay ti asawak. Ngem nalagan met ti riknak anang palubos ken kuana. Ngamin, uray kasjay ti kinaartek na, di nakpay pulos kinabil ken inapa. Kang runaan iti amin, saan da kami abinaybayan a pamilya na. Ita, adameten bukod a pamilya dagiti duangan nakmi, ket adameten apukok nga isu ita ti awawir ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Nalabit nga aging galangan ijay ti inpabulod ti Diyos abiyag ken kuana. Anyangay nga rod, talaga kasta ti biyag. Ada umununa, adamot maududi. Tirumbang aramidam ita ket ipatag mo dagiti anak mo ken apukom. Ipaay mo kadakwada ti pammateg asaanen a maipaay ti ama ken lolo da. Alakastan pagayam, Luisa, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.